ay saranayen na, usal daday tuy biyak, ay alingagen na, biag ukasyan na, sikati liwliwa, bang arday tuirik na, sikat pun ragsak nga indad kaduma, ingganad tumpal biya, di kakadag dua-dua, kenagari papa, napudnuak ken ka, yag kumamati ka, di kanturanggasan, uray kanuman, di nakadulpitan ay kasyan at sikat pagkabiyagan. Kadag dua-dua, kenagari papa, napudnuak ken ka, di kanturanggasan, uray kanuman, di nakadulpitan ay kasyan at sikat pagkabiyagan.